वेदांता वुमन्स फुटबॉल लीग सुरू जावपाची वाट चलयो पळयतात. 6 टीमींनी मेळून 137 चलयो घेतल्यात आणि ही चली आता लीगात खेळून मुखार राष्ट्रीय मळार शाईन जावची सपना पळयतात. My name is Michelle Castana. I'm from Kurtori. My position is midfielder and I pick for Panchim Dolphin. My name is Ashrat Pereira. I'm from Parra, Mapsa, and I'm a goalkeeper and I'm picked by Goavella Saints. Very excited for this league. For training, our coaches are very good. Like the ground and all, it's good, and we are having practices like every Sunday and all. So this league, it is a very good opportunity for girls, especially like to prove themselves, and we are really very excited to play this league. That's it. We wanted this league to happen because after national we are not even playing anything, so we are excited. How do you plan to fight back for your place in the Indian national team? Only thing, I have to work hard. Again, I have to play for state team and then I can get a squad. So are you going to give your full attention to football, or are you ever going to take a break again in future for exams? No. Now exams got over. Now it's time to focus. Yes, it will be a boost for upcoming players to become a good players and to get select in the Indian team. आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. बालभवनान 9 आनी 10 नोव्हेंबराक राज्य संस्कृतीक कार्यावळ दवरल्या. 6 राज्यांतल्यान जायतीं भुरगीं ह्या कार्यावळींत वांटो घेतली. 9 नोव्हेंबर आणि 10 नोव्हेंबर असे 2 दीस इंटरस्टेट कल्चरल प्रोग्राम आयोजन केल्लो आसा. इंटरस्टेट कल्चरल प्रोग्रामा खातीर आमच्या टोटल महाराष्ट्र, तेलंगणा, जम्मू, गुजरात, दादरा नगर हवेली आणि दिल्ली अशो भायल्यो 6 केंद्रां पार्टिसिपेट करतली. तशेंच आमचे गोंयचे केंद्रय पार्टिसिपेट करतले. हो इंटरस्टेट कल्चरल प्रोग्राम म्हणल्यार आपल्या राज्यांतल्यान जे डान्स, विविध तरेचे डान्स आसात वा जे तांच्या राज्याचे मेन असे डान्स आसात ते ती भुरगीं हांगा येवन आमकां सादर करतली. ऑल टुगेदर 100 भुरगीं पार्टिसिपेट जातली. जम्मूची एक टीम आसतली, गुजरात, न्यू दिल्ली, तेलंगणा, सिल्वासा, महाराष्ट्र आणि बालभवन गोवा. मडगांवां रवींद्र भवनात माउथ ऑर्गन वर्कशॉप जालो. ह्या वर्कशॉपाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. भुरगीं तशीच जाणटी ह्या वर्कशॉपान वांटेकार जाल्ले. In fact, this is a unique sort of workshop, I think, where we have a participant of the age group from 12 to almost 65-70. Peter, what kitne tumhe? 72. So this is an excellent combination we have from Nair, how much? 12? 13 to 72. Just see the age difference, and the music brings both of them together. That age gap edi उरल्यास पळय ती चापकन भरून येता. नावेली अवर रोजरी ऑफ नावेलीची नोविना सोमारच्यान चालू जाली. पयले दिसा तळावली ते नावेली सायबीण मायची मिरवणूक काडटा.
कुडचडे काकोडा नगरपालिकेन आणि GTDCन पब्लिक टॉयलेट आणि चेंजिंग रूमाचे उक्तावण केल्या. स्वच्छ भारत अभियाना खाला हो टॉयलेट बांधला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.